Hello friends, jotono lamsogo. जों दिनैनि important notification update दं नागिरनाय लिनाय इनके जे दिनैनि important update notification दंखा थांनायगो दलाय district आइकबा कमलपुर दलाय judicial district नि बखाक्तिके कायसा paralegal volunteers नि बागै apply खायनाय रक 2024 जे थांनाय apply खायनाय रक ते जानुवारि गो बो apply खायनाय रक अमनो interview ni bagai tabo list nokorja nironi bumungro kaisa kaisa ke naige bo date dot thangai interview maronai bo haini notification tei bo kwbangma notification dongo tabo romdi walk-in interview ni update kwbangma notification ro o channel o video ni bokhaktike nirong nogai manai tabo enke channel weje pro na krwngdi tonglai di ama ke support ogoi tonglai di इनके रक बजे पुराना साइमनी तंगनाय जे जॉब गवर्नमेंट जॉब रक कताल थफागि तंगमानि ते प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन रक कताल थफागि तंगमानि अमा हेरक टेलिने नुगै मानाय आनि बागै जे हम डेलीनि अपडेट नोटिफिकेशन का ऑल इन वन नोटिफिकेशन निरक अ जागा गनो स्टूडेंट रकनि अपडेट ते प्राइवेट जॉब अपडेट जतो नोटिफिकेशन रो अ कायसा जागा गनो नुगै मानाय इनके ताबनि रनि बुमरक नुगै माखाना अमा हायके कायसा कायसा के निरक बुमं चेक खागि नालायदि हायके जे रिजेक्ट लिस्ट बो दंगो rejected list rong no bo chengna gine lainai inge last ko chengbono nailesine bumung doctor ni rok nailai di pdf ni rok nugui manai te website ko visit khagi ni rok nai manai je Kamalpur dolai district ni je paralegal website tabo Kamalpur dolai district court ni wo ni rok website ko visit khagi amai ke pdf download khagi na manai inge phagi tabo roll number te reporting time bo porong nai bo jaga thangma ro nai di conference hall of the district and session judge court a complex Ambasha on 10 April 2025 2 p.m. for interview. Okay, interview nai roll number wise king nai 1 nisming 40 zora direct reporting nai reporting time thangai je conference hall of district court and session judge court complex Ambasha o jaga o thangai nirok reporting time o je malaigai ma tongai or jaga no interview maronai 10 तारिख April 2025 o duita somoyo interview chengangnai gete kaisa second number ningkha roll number 41 ni siming 77 jora same jaga thayo nangnai conference hall of the district and session judge court complex Ambasha 11 तारिख April 2025 ni duita somoyo interview nai boke 41 ni siming 77 jora gini ni document original tlangi mathangnai te recent passport size photograph kaisa tlang mathangnai te identity card kaisa photo gonang jatno tlangi mathangnai ege o jaga go office thangai interview rogi manai ge farite next nailenai je reject mani list rong nabo chapake nagine lenai amongke rejected list rong ni bagai Kamalpur dolai judicial district ni bagai ne mobo same bone inke bumung naide Rakhi Sil wife of Ajit Kumar Sil bone address roja inke botamani bagai reject inke naide document attach khayani bagai bo supporting document roliana inke haini bagai ne bo reject lai rojaka te kaisa second number ro Munna Banik te bone address te document attach khaya document bo upload rolia haini bagai reject lai jaga te kaisa third number rongkha Devjani Das address te education qualification rok jaga ke qualification matching yaponi inke haini bagai reject lai rojang te fourth number rongkha Sumitra Pal bone address te qualification boni matching ya matriculation no certificate boroi romani bagai or jaga nglia inge amonga reject list inge parite next nalinai channel Tripurajobs kha all in one notification rogo nirok je phurana kaisa jaga gona joto video nugui manai notification ni inge important update je phurana ma hakene tongnai nirok je phurana channel je phur krwngdi nailai tongdi o ma hakene tin notification sona share khailai di je masak je interview jate koro yana te broni bumung rok nugui tongmani inge nirok apply khaifane saimi angke interview roi maya khanai haini bagai nirok saimane interview romanang thang hindelene o ma hake update rogo nirok je phurana nailai ti o ma hake
tini fence je masa share khalidi ge take walk in interview ni bagi notification. Application are invited from eligible candidate in walk-in interview to be held on 10 a.m. on 8 April 2025. Okay, 8 April 2025 interview walk-in interview maronai. Directorate of Family Welfare and Department ni bekhak Gorkha Basti body office jaga thainge Gorkha Basti. Post ni mangrongkha Assistant Director BBD non-medical koroksa vacancy the salary inka 35,000 UR vacancy nai joto apply kemana. Second number onka divisional assistant koroksa vacancy the salary 23,800 UR vacancy nai. 3 number onka junior accountant koroksa vacancy 23,800 UR vacancy. Qualification nke post graduation degree ngani nangnai social work, social science, sociology, journalism and mass communication amai subject ni dongni rongke apply kemanai. 3 bosor ni experience ngani nangnai ike amna apply kemanai. Divisional assistant ni bagai inke any degree from any recognized university among ke jepak jekono qualification ta BA amai qualification ngi tongnai rogbe apply kemanai. 5 year ni experience knowledge tong hange amna apply kemanai. Knowledge ngka MS Word, Excel, PowerPoint, omo haini knowledge rok tongani nangnai. Inke saimang kana amo division assistant ni bagai inke simple graduation khlaini rok amna apply kemanai. Third number onke junior accountant degree commerce ngani nangnai haike amna apply kemanai. Post qualification experience inke 3 bosor ni siming 5 bosor jora experience songi tonai rok apply kemanai. Ni rok apply khaini bagai office thangi haike apply kemanai. Eke walk-in interview upload roge manai je date o jaga date tong mani kono maronai eke noni original document paper rok document certificate rok tlang mathanai te sel attested copy xerox rok bo tlangi mathanai xerox no noni bumung mas winai noni xerox ko noni sel attested maronai te passport size photo omai rok matlangnai experience certificate rok matlangnai naidi ni rok naigi ni omai ke tlangi thanglai inke date ingka 8 तारिख April 2025 ते नेक्स्ट नालिने तिनी नोटिफिकेशन किसा इम्पोर्टेंट अपडेट रक नागिन नेलायनि जोंबोनो कायसे कायसे थांगै ते प्राइवेट जॉब खायजानाय महरनि अपडेट रकबो सोंनाय थालायने इंके कायसे आमोके त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बखाकते कायसे नोटिफिकेशन प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर जे पोस्ट सकांगो शॉर्ट नोटिफिकेशन के नि रक नगै माखना ब्रो बनो थंगताबो फुलके आमोके नोटिफिकेशन assistant professor te associate professor ni bagai telangsanai level angka 10 post ni bumang te tabo department law ni gongnai post ni bumang associate professor vacancy EWS ni go khoroksang nai specialization ke business law corporate law assistant professor ni bagai khoroksa UR nangnai history subject ni bagai department ke associate professor de post ni gongnai vacancy UR ni go khoroksa Sanskrit ni bagai Sanskrit department onke assistant professor OBC ni go khoroksa chemistry ni go associate professor SC ni go khoroksa assistant professor ni bagai UR ni go khoroksa omai ge tilangjanai inke apply khagai ni bagai online apply ma khainai 29 April 2025 10 ni seming start khlaijak mono online apply khagai ni bagai te last date ingka 18 April 2025 ni 12 समय jora apply khaimanai application fee ingka general longni bagai 1000 taka te OBC SC ST roni bagai 500 taka PWD aikeba EWS ni bagai hinke bro exam fee rok progani nangya inke omono boni syllabus topic rok ni rok omono bidon discussion nagi nai di haike ni rok kange nagi apply khaimanai te padi next naline te kaisa notification Tripura High Court notification amoke je thangnayo 2024 November 21 November 2025 je advertise nokormani kok ni bkhakike je post ni bumangke kok merit list rogui roja je kosong ke tongmani inge selected list boni percentage amake roja roll number ka 9 Sri Jayanto Mandal SC category inke boni mark ma mani 39 second number onka 54 roll number Sri Partha Road dot
lot je partho lot ni bagai pure boke category te percentage boni mark mamani 38 3 number inka 91 roll number Sri Pranab Devarma ST 35 mark je omotong maninge waiting list Rinku Dev Tanusri Dev Samarjit Dev Nayan Tanu Das SC omoke broni mark rogbo otogna ji nongna inke moke waiting list ni bagai inke farite next nalinai friends oni rok oma ke daily na update mangai tonga ni musukui tong hang ke channel ba je foron krwngdi tong lai dite di video ni oma ke na sokai ke daily na nagen try kheli di oma ni video go je foron ni oni bagai all in one notification ni rok nugi manai ten ni friends ona je masa share khali ma ke na monje saimane interview rok rok ani engteng te week exam rok rok magani engteng hi daily na oma ke na update rok ni rok nugi manai haini bagai je horo share khali di je video oma ke daily nai ge ingkete kaisa mo ke notification private job ni bagai jeng o jaga ot bekagot tang taboke naile sinai join audio omong ke kaisa tabok Maruti Suzuki om haironi company go job khlaijang nai part time job rok private job ni bagai looking for senior accountant executive ni go qualification BCom honors angka ni nai te kaisa MCom CA intern CMA intern omai klaini rokke qualification no amno klaimanai senior accountant executive experience 3 bosor ni sming 5 bosor ngui tongani nangnai te direct tax and GST omai ni experience obo tongani nangnai skill ongka MS Office MS Excel and Tally ni go knowledge ngka ERP9 Prime omai ni software no siwani nangnai industry preference or rojanai je preference rojanai nongke automobile sector background prefer omhai nongke prefer rojanai je automobile sector rogo samklaijak ngi tongnai rongke tebe prefer rojanai ekeni rogni resume no pathogani bagai brongno whatsapp rohori manai 60093063 pas nising tewise sanai 6009306538 oro jagao nirogni resume ro pathogoi rohori manai te kaisa email ID go buni ro pathogoi manai sct.agt@joinaudio.in o email ID go nirog rohori manai te next nalinai Sophia SMS school or notification teacher vacancy tlangjang Bengali go khoroksa science ni go khoroksa qualification Bengali teacher ni bagai BA MA Bengali honors omhai khlaijak ngi tongnai rongke khlaimanai te science teacher ni bagai BSc MSc honors khlaijak ngi tongnai ro khlaimanai boni loge B.Ed khlaijak ngi tonghangke prefer rojanai last date apply khaigani bagai 12 April 2025 jora interview ongke 14 April 2025 somoy 11 ta ni siming contact khlaimanai 8787 573810 te kaisa 8787365952 o number of contact ID email ID te buni ro contact laimanai Sophia SMSS school@gmail.com upon niro contact laimanai then next nalinai job vacancy outdoor sales executive male graduate within 30 years required for a reputed brand in Agartala outdoor je hasal no thangai sales khaigani bagai khoroksa chala tlangjang graduate ungani nangnai qualification 30 bosorni bisingo ungani nangnai boyos aike amno khlaimanai contact khlaidi nironi bike rok botongani nangnai aike khlaimanai omhai bike rok tong hangke prefer ojanai baita aike contact khlaimanai email ID te nironi resume ro pathogani bagai agtanager@live.in o email o nirok resume pathogi manai then next nalinai amongke kaisa walk-in interview Mahakuma Ain Seva Committee Gonda Toisa Mahakuma Adalat Prangon Gongo Toisa Dolai Tripura or Jagani Bukak Teke Kaisa paralegal volunteer ni bagai walk-in interview ke telangjangnai sempono kisa poriginali Mahakuma Ain Seva Committee Gonda Toisa Ain Seva Mulok কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আরও 5 জন প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার ছটফন ব্যাংকে PLB নেই স্বেচ্ছাসেবক
স্বেচ্ছাসেবিকা ওয়াক ইন ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করবে। গন্ডাচড়া মহকুমা স্থায়ী বাসিন্দারা যারা স্বেচ্ছাসেবা কাজকে আয়ের মাধ্যমে না ভেবে বিপন্ন পীড়িত ও দুস্থ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সেবা বাপন্ন মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তারা আগামী 30 এপ্রিল 2025 তারিখের মধ্যে সময় সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত সদস্য সচিব গন্ডাচড়া মহকুমা আইন সেবা কমিটি কাজে নির্দিষ্ট দরখাস্ত ফর্মে আবেদন করতে পারেন। দরখাস্তের আবেদনকারীর সম্পূর্ণ বায়োডাটা সহ প্রার্থী 3 কপি রঙিন ছবি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নকল জমা দিতে হবে। নিরক যতন বুঝি মাখানা অমনি ওয়াক ইন ইন্টারভিউ যে ফর্ম নো সাবমিট খাইনি বাগৈ 30 এপ্রিল 2025 নিরক ফর্ম সাবমিট मा खालायनाय समय 10टा नि सिमिं सारिखनि 5टा जरा खालायमानाय इनके ते इनि डकुमेन्ट रक जे साबमिट खाइगानि बागै इनके 3 कपि फटो रक मा रहरनाय ते बायोडाटा रक काइसा सनागै मारनाय इनके ते डकुमेन्ट रक ओरिजिनल को जेरक्स कपि रक नो मा खाइनाय हाइके ने क्वालिफिकेशन रक नो जेरक्स कै मारनाय मा हाइदा इनके ते काइसा जे निम्नलिखित श्रेणीभुक्त आवेदनकारीके अग्रगतिका देওয়া হবে। इनके जे ताबक प्रेफार रजानाय अमाय बरंनो शिक्षक अथवा अवसरप्राप्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारी अमाय जे अंगै तंनाय रंनो इनके प्रेफार रजानाय ते अंगनारी कर्म अंगनारी वर्कार रंनो ते अंगनारी नि जे खाइनाय रंनो इनके तेबो प्रेफार रजानाय ते आइन महाविद्यालय छात्र छात्री इनके जे ताबक ल नि स्टुडेन्ट अंगै तंनाय रंनो इनके तेबो प्रेफार रजानाय बाहाय इनके अमनि क्वालिफिकेशन डॉक्टर ने रक माइदनि पास इनके खालायमानाय तेबोने निरक एप्लाइ खाइगनि बागै निरक गन्डाचড়া दलाय जे तंमानि ओ जायगायाव थागै एप्लाइ खालायगै मानाय दलाय डिस्ट्रिक्टनि बागै अमके वाक इन इन्टारभिउ के लांजानाय इनके निरक जतन साइमाखाना 10 तारिख 30 एप्रिल 2025 थागै आसामनि बिसिंखौ मालायदि हेगे एप्लाइ खाइमानाय ते नेक्स्ट नालायनाय Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Office of the Medical Officers in Charge, Khumulwng CHC, Khumulwng. Oroni tike walk-in interview notification amake eligible candidates are requested to attend the walk-in interview at the OO, the medical officer in charge, Khumulwng CHC, Khumulwng, TTIDC West Tripura for the following post table to and time and date of interview table 6 along with application are relevant original document with photocopies xerox on contract basis under the Khumulwng CHC addiction treatment facility ATF for the period of 11 months ni bagai inke tabo office jaga thainka medical officers in charge Khumulwng CHC Khumulwng TTIDC West Tripura oro jaga ko yang di bekak tike telangjanai walk in interview tike nirone document rok telangani maronai original document rok matlangnai te xerox copy rok matlangnai amongke contractual basis ke telangjanai Khumulwng CHC addiction treatment ni bagai period ka 11 month ni bagai telangjanai post ni bamang medical officers qualification MBBS from a recognized institution along with medical council registration prefer MD or relevant qualification in psychiatry no my qualification nang gei tongnai rong ke amna khlaimanai te post ni bumang post of khoroksa vacancy telangjanai salary fix ko tongnai 60,000 interview ngai 01/05/2025 time 10 AM ni siming second number on nurse ANM prefer GNM or BSc nursing qualification of hangi tone rokke jawmaini nurse ne khlaimane khoroksa vacancy 20,000 per month salary 2 tarikh May 2025 ni siming 10 ni siming nai counselor ni go graduation in psychology social work sociology prefer master in above discipline qualification psychology social work sociology onghai kungi tongnai rongke tor khlaimanai te prefer rojanai je master degree khlaijak ngi tongnai rongno khoroksa vacancy te salary 20,000 date interview ni bagai 3 May 2025 ni siming ingke te kaisa data manager graduation angani nangnai
prefer rojangnai je borokno experience ganang computer ni knowledge nongnai rokno khoroksa vacancy te salary wngkha 15000 date interview ni bagai 5 tarik May 2025 ni 10 ta somoyo application form no ni rok submit khaigani bagai ingke office o je oro ni hospital je center tongmani bo thangkin application form rok bu nagai ni rok paigani manai aike gana gini rogo je xerox dukan tongmani rogo magai ni rok form no fill up kaigai submit khlai manai ingke baigi fill up kaina o jaga kisan rogui nokjak tongo post ni bumang or jaga nang bomna apply kaini bo hani bumang suidi te application ni roni bumang ma suine block letter by father name permanent address present address om hai rok ma suine qualification date of birth present age nationality Indian ma suine te whether SC ST OBC om hai nang ST ngi tong to ST experience certificate in relevant field generally experience tamani rong na bu ma bok sanai contact number suidi te noni passport size 3 ta copy maronai haike ma khaine apply khaigani bagai ngeni rok apply khaigani bagai office jaga pete osen rong saga address medical officer in charge Khumulwng CNG Khumulwng o jaga o thangai malagai apply khaimana then next nalinai কর্মী চাই পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ অথবা নতুন দায়িত্বশীল কর্মী চাই বিথি দোকানো সামখাইগানি বাগৈ খালাইমানাই নিরগনো দায়িত্ব নাগৈ খালাইমানাই ও সামঙ্গ অমহাইনি ইনকে কন্টেক্ট খালাইমানাই 9873673875 তে কাইসা 9436122668 ও নম্বরও krwngmanai the next vacancy for BCom seeking only BCom graduate female male candidate competitive salary apply soon BCom khlaijak BCom graduate khlaijak ngi tongnai rokno chala haike ba burui no najangnai salary rok bro bai salaigai thi khlaimanai kabang ni salary kahane manai engke je ei chungni noni boyos 22 বছর ni siming 35 বছর ngi tongnai rok khlaimanai contact khlaidi 7085014448 te kaisa 9856034506 or number krwngmanai the next প্রশিক্ষণ চাই আগরতলার একটি স্বনামধন্য কোচিং সেন্টারের জন্য একজন প্রশিক্ষণ কাউন্সিলর কাম ফ্রম ডেস্ক অফিসার এর প্রয়োজন কম্পিউটার জানা আবশ্যক কোচিং সেন্টারও কাইসা फोरोंगानि बागै काउन्सिलर কাম ফ্রম ডেস্ক অফিসার नि बागै तलांजानाय कम्पिउटार नि नलेज दंगारि नानाय हाइकामनो खालायमानाय कन्टेक्ट लाइदि 9233055685 फन नम्बर krwngdi the next situation vacant we are hiring for the post of senior marketing manager for a established marketing firm interested candidates are welcome to apply send us your resume kaisa senior marketing ni bagai te manager ni bagai tlangjangnaय amongka real estate marketing firm ni bagai in je interest tongnai rok apply khaimanai noni resume broni email id ko pathogoi manai email id ko pathogani bagai prime hai ka priprupearturs@gmail.com experience gerang rong nge prepare janai the next nalinai কর্মখালী আগরতলা স্থিত শাড়ি শোরুমের দক্ষ সেলস কার্ড নিয়োগ করা হবে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন শাড়ি শোরুম সামখাইগানি বাগৈ সেলস কো খালাইমানাय 7 কন্টাক্ট লাইদি 7005819788 ও নম্বর krwngdi the next ভ্যাকেন্সি রেপুটেড কম্পিউটার ইনস্টিটিউট এর জন্য একজন এক্সপেরিয়েন্স স্পোকেন ইংলিশ টিচার চাই যোগাযোগ পপুলার কম্পিউটার একাডেমি জয়নগর বাসস্ট্যান্ড আগারতলা kaisa reputed computer institute khaigani bagai computer फोरोंमानि जागायाव खायनि बागै खरकसा तेलांजांनाय experience spoken english teacher amhainigo khlaimanai इंके contact ID 7005605004 or number krwngdi the next wanted teacher a well established English medium coaching center is looking for an experienced female teacher for science and arts both interested candidate can contact
English medium coaching center o khaiyani bagui experience teacher omhai khlaijak ngui tongnai rong sakang rogo teacher ni go experience tongnai rong ke salabri khlaimanai science tei arts ni go khlaimanai contact khlaidi 9366525364 on number of khlaimanai. Okay, next. Circular subject notification for advertisement regarding extension of last date of submission of RIM MC entrance examination form for the term commencing January 26. Okay, date baregui rojak mani RIMC entrance examination ni bagai January session 2026 ni bagai. Okay, tabok omono date baregui rojak mani bagai saklajak mani. Published in daily newspaper on 14 January 2025 to 16 January 2025, it is hereby informed to all concerned students that last date for submission of application form for Rashtriya India Military College RIMC entrance examination to be held on 1st June 2025 for the term commencing January 2026 has been extended up to 15 April 2025. The duly filled application form hard copy shall reach the examination section of SCRT Abhinagar, Agartala on or before 15 April 2025. The application form issued by RIMC only shall be valid the locality and locally printed photocopies and without RIMC hologram seal shall not be accepted. Apply khaigani bagai 15 April 2025 jora date baregui rojak je khayani wansokgui tongnai rok nirok omono khlaimani ko date baregui rojak Rashtriya Indian Military College ni bagai entrance omhai rogani bagai je wansokgui tongnai rok June 2025 o exam ngai omhai ni bagai. Then next naline D triple D ET 2025 I did last and final extension of last date for DIT 2025 online application form to 5-10 April 2025. Date baregui rojak mani bagai saklaijak mani amo kaisa je DEET ni bagai entrance ojnai hima sogui tongnai ro 5-10 April omhaini date baregui rojak. This is for information of all concerned that the Central Selection Committee 2025 have decided to further extend the last date final extension of online submission of application for Diploma Engineering Entrance Examination of Tripura 2025 DEET 2025. The decision of taken to make the application process convenient to all section of student of Tripura. Jetabok diploma engineering ni bagai entrance onai hiwasogui tongnai rok date baregui rojak omhaini notification 10 tarik April jora khlaimanai ko amno last date. Then next naline inke mona last date asung inke notification ni rok omake daily na magai tongani bagai channel by jefron krwngdi tongnai dite ni notification je masa share kali dia magina jefron important notification rok magai tongnai asung sinai tini update jatoro Hambai.